Siqala usumthandazo wesabatha. Bandla elikhulu likaMenzi wezulu nomhlaba. Sesingene ehlonipheni mina enkulu yahlonishwa ngibaba wethu Menzi wezulu nomhlaba. Eqedeni kwakhe ukwenza izulu nomhlaba nezinto zonke. Mudumiseni odumisekayo. Bandla lenkosi masiguqe sithandaze. Ngiyakhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha uMnyazi lwezulu. Amen. Inkonzo yasekuseni sawuyikuwa nabakhokheli bakhona okusele ukuyosala baphinde bayise ngapha ngasenhlalo suthini iqhubeke inkosi yobabusisa. Amen. Manazaretha engcwele ngidilika phezulu entabeni zasemkhwakhweni Halasani 2. Njengoba mama nimazi ngihalasani 1 mina ke ngihalasani 2 phezulu emkhwakhweni. Manazaretha engcwele ngicela ukhonga indlozi yami ngesihlabelelo 15. Nkosi yethu Samuel
ngiyakhetha unyazo olukhulu wasezulwini. Bantwana bayingcele. Ngingumntwana wasenkumbulweni mina. UMnazaretha ngathatha enkumbulweni. Manazaretha ayingcele ngakuthola kalukhuni kanzima. Ngizalwa ngamalutheni. Cishe niyezwa noma ngihlabelela ulimi lwami liyashesha ngoba ngizalwa ngamalutheni le inkonzo ezihlabela ngokusheshisa. Manazaretha ayingcele ngishadele kwaKhumalo. Manazaretha ayingcele ngagula kakhulu mina ngangiphethwe umopho ukuze ngizongena kule nkonzo. Umyeni wami wayesebenza Optimum ngaleso sikhathi. Manazaretha ayingcele uma ayefikile ekhaya uzongidindisa ngibhekisele ngiyagula bayingcele ngiphethwe umopho. Uma evakashile uzongidindisa ngibhekisele. Manazaretha ayingcele angibutholanga ubungcono. Ukhona ke usisi wakhe oshadele kwaNongoma. Lapha yana ngikhothi ithempeli. Uthi lipi. Wafika bayingcwele wazongibona. Ngase ngakwazi nokwenzana. Ngingasenawo amandla. Ngingasakwazi nokwenzana. Wafika wathi webhuti wemfowethu. Ngithi thatha umakoti. Umse eManazaretheni. Noma umse kubaba wawo Manazaretha uqobo Manazaretha ayingcele. Cha Manazaretha ayingcele baba ingane zami wavuma ukusho dadewabo. Wangithatha ke nangempela wangisenkumbulweni. Masifike enkumbulweni salibika udaba lwami. Manazaretha ayingcele basitshela bathi hambani ke nothola amanzi, nithola amafutha. Hayi wathi wengane zami mina ngizobe ngekho ngizomcela umuntu ozomletha la ngoba mina ngangasakwazi ukuhamba vele. Bayingcele benkosi wahamba wengane zami abele emuva emsebenzini yokuthimama lapho. Wangicelela umunye baba wemoto wangithwala wangikuse enkumbulweni. Ngisabathe lalandela. Sengiphethe ke manje amanzi, sengiphethe amafutha lawo. Ayewashilo ubaba uNtshangase wayesengumshumayeli ogcine sengivanele manje engakadluli emhlabeni. Manazaretha ayingcele bangibusisela ke vele. Base bangitshela ke ukuthi ngizowasebenzisa kanjani amanzi, ngizowasebenzisa kanjani amafutha. Manazaretha ayingcele ngaphindela ekhaya. Ngafika ekhaya ngakwenza lokho ababengiyalele ngakho kulamafutha nalamanzi. Manazaretha ayingcele ngabona seqala sekungithembisa. Ngithe ngibona kwabuya kakhulu. Ngase ngithi hayi kusho ukuthi manje sengiyahamba sekuhamba kwami manje. Manazaretha ayingcele kanti kwase kuyindlela ukuthi sengiyasinda manje. Manazaretha ayingcele mina ngasinda ngoba uThingo lenkosazana kube ngiyangibona nje. Amen. Manazaretha ayingcele futhi kwaphinda futhi uShembe waba ngakimi. Ngaleso sikhathi ke ngabe sengiyayikhetha inkosi ngabuka ukuthi ngihlaleleni lapha ngaphandle ngoba ubaba wengane zami useyiqedile imali ehamba abantu besizulu bathi bayakwazi lokhu. Akekho othi akakwazi. Uyakwazi lokhu. Hawu yini lokhu ngiyakwazi lokhu. Asisizakalanga. Ngase ngiyayikhetha inkosi yaManazaretha enkumbulweni. Amen. Manazaretha ayingcele ngihlalile enkumbulweni. Sengihamba ke ngosuku utshani ngelinye ilanga uShembe wayesengakini. Sengihamba ngosuku utshani ngelinye ilanga. Endlela indawo endeqhelile impela. Mangisika ngibuyi nabo ngiyabishiya khona lentabeni. Ngiyabisika Manazaretha ayingcele ukuthi ngolanga leli sofuna buye ekhaya. Ngiqasha ugandaganda bayingcele ngifuna ukutshela umsebenzi kaShembe kimi. Ukuba akekho lo Shembe lo sibuye la mina ngabe kuthiwa lapha ya kwakhona kaGama wakaKhumalo. Manazaretha ayingcele ngaqasha ugandaganda ngacela izingane zabantu kanye nezami zayolayisha utshwani egandagandeni. Manazaretha ayingcele ithi ingane yami sisaya sibheke phambili. Ithi mama mina ngambona ubaba uThingo lenkosazana wathi kimi ungagibeli ke wena gandaganda ulandele ngemuva uzovela ingozi ngozobasindisa labantu. Uthi lo mntana wami angibatshelanga vele
ngalandela ugandaganda balayisha-ke balayisha umgwaqo omubi uhambe entabeni uyajikeleza kanje yena kwanqamula wathi waqonda khona balayisha utshani manazathi ayincele babuya mase babuya vele futhi uhamba phansi yena igandaganda ithe nje masiyiyeka iy'ntaba zokugcina siqala ukwehlela angazi uma ukhumuka amabhiliki noma kwenzakalani ugandaganda wagijima ngale ndlela engayazi uhamba ulahla utshani uhamba ulahla ley'ngane zayiphenywa nguye bayingcwele ukube sayithola zayiphenywa nguye nowayelele kabi ayemlungisa manaza ethi ayingcwele safuna imoto bayingcwele bagcwale etshejuka ushembe muhle ushembe mkhulu engakhethi ibala lamuntu akukho neyodwa sayiswela lapha ingane amen ugandaganda owema somangetshe waphela nya ugandaganda kodwa ayikho ingane yasweleka lapho ngobukhulu kaShembe amen manazaretha ayingcwele uShembe mkhulu amen nami ngingumsebenzi kaShembe ningibona nje inkosi iyachithelana kusisela amen amen ukubala ngidlalo ngedlula ngihawukele kodwa kungenzi ukuthi ngifike abantwana bami ababethempeli amen nginembulo ngalindeni nami ivunguza aze ngafika amen ngoba lokufunda sabelelo angikwazi ukukhuluma ngale yahlula esa 14 kwezintsha amen lesi sabelelo mina lapho ngiqhamuka khona ngoba ngila uphongo ngiqhamuke eJozini amen ey'ntabeni zasengothi eJozini lapho engangiyinkosazana yakhona amen aze ngazofika-ke kulezi ntaba-ke ngakho lokhu ukuthi kuyakhethwa kuyacelwa abantu bakuleyo ndawo babengazi babethi uyikhetheleni lendoda yalekudeni ngangayazi nokuyazi noma ngiceliwe noma ngenziweni ngangazi lutho ubhani amen ingane zami mangiyicokela ziyahleka we mama wenzani yilento sicokela ngithi ingangazi mina sengiyazi manje ukuthi ngenzani sengihlakaniphe kakhulu ngibonga ukuhlakanipha kancane ngahlakanipha kancane ngahlala iminyaka ewu-7 ngiceliwe amen akaze ngilwise umuntu ngangazi ukuthi ngiyolwisa umuntu ngithini kuye ngangihlezi emaplazini le ngihlezi khona ngisebenza iplaza bezabazali bami iplaza ngangazi nje lokho kuphela uma ungathi ngazi okunye cha angikwazi ugogo wami owasikhombisa le ndaba ngokugula ngiyathanda ukukhonza inkosi
ngize la ekhaya ngokumele menyiwe kuleli khaya ngizothinta nentombazane eyakhethwa uNazaretha yakhethwa la ekhaya wathiwa ngumkhokheli ngizoyithinta amen sathi bangwa nezibi kanye naye sathi bangwa nezibi kanye naye aze ngaphuma ekhaya ngakuhlala lePitoli ingane zangisusa ekhaya ngihamba ngakuhlala lePitoli ngesikhathi se-COVID kodwa ngangaphethwe yiyo i-COVID bathi bangisadokotela uzoya esibhedlela ngathi ngisabuke esibhedlela wathi yini ngathi ingane zangivezela ukudla ngicabanga ukuthi ne-COVID ngefastela ikhona indlu eyodwa nje ngizawuhlala phakathi bangivezele ngefastela wahleka umlungu akahleka ngomlungu ngamanga namanje ukuthi ngihleka niwami nangikhuluma kwempela banaza ethamathi wasethi hayi ngizohamba nenamuhla ubuye kusasa awuhlola nje ukuthi yini ngase ngiyahamba nge-pediatric dokotela esibhedlela afika nangasasa vele ngaphuma amen nangisesaba isibhedlela ngake ngangena esibhedlela hlala khona ngaphuma ngamandla kabani ade nkosi silandelayo hayi ngangekho ngangihambile futhi la sengiyinikele ukuthi ngiyahamba manje babaza-ke ukukhulu bale nkosi ungadlali uma ulapha ungadlali ungasho ukuthi uzodlala la ekhaya hayi ngithe ngizwa babe ngifonela lapho engikhona ukuthi udadewethu akuhlungu namanje ngihlale ngoba nje sihlabelela kusile ikhaya bafowethu le idokodo lomhambi lethi thina esazawuhamba khaya limiphakade likhona kodwa liyaphithwa inkazimulo sesathi sonke ihloko inkazimulo yamele izwe lomhlaba niyamanga nobuqili usiphethe senzamanga senza ubuqili ophezulu omunye umuntu ogudweni ukuthi ayanqamlana mhlayo kaThixo lapha kodwa ophakathi lapha uyasinda amen asisindiseni singene phakathi onyazini singadlali Manazaretha amazi kwakungaqali kwenzeka kuloko nabantwana umntana momdala lokho agule ingane ethini namanje usagula kodwa wacelwa wahamba wayogana namanje usagula wezomunye ugane ey'ntabeni edumbo phuzana lokho agule emncane namanje usagula lokhu nje ngimemeza yena uShemba kaze kuphathe umuthi bathi bethu nginomuthi ngabe kade wapha kade wagula athi ngiphatha amanzi ukuthi umama ngithumelela uVaselina amanzi abusisiwe kuphela angwazi umuthi mina ube ngilona athi angwazi umuthi mina ngazi amanzi abusisiwe noVaselina kuphela ukhulu uVaselina mayinkosi kusisela amanzi makhulu nami nje ngizawuthi ungasho nje okushoyo uyakuthanda ukusho phela nobani nesibani sakhe akhanyisa ngazo mayisehamba kuthiwe nangu ubani esendinda nangu ubani esendinda athi ngindiswa amanga nobuqili amen awakhuluma la emhlabeni awafuneka amanga awafuneka ubuqili akufuneka unyinde omunye umuntu ngodaka uthi uyibuthi ngesiko Manazaretha amahle wahamba kudadewethu lapha ngisakhala ngizaqeda kodwa ngiyabonga ingane zethu ibambene amen ngendlela elibambene ngaso nami nginikeza ukuphila ngibona namhla ngiguqile la angiguqi mina ngihlala phansi ungavumi ngiguqe izolo nje bengazazi noma ngumuntu noma ngenzani ingadinga ukuthi kanjani kodwa ekuseni ngivuke ngathi ngiyabonga dade ungelulile uthandile ngize emcimbini wakho ka-14 obe uhamba ngiyabonga ngikhuluma sizothinta yona le ndaba kodwa bekufanele kube yini manje thina sizoyithinta ebusuku kodwa ngoba ngithandile ukuthi siyithinte sizoyithinta abashumayeli ukuthi intombazane yasiyahamba-ke yashiya abantwana kodwa yabashiya esikhathini esikhulu
abashiya esihlahleni esikhulu emthini omkhulu ma bephumile phansi kwawo lo mthombo nalesi sihlahla awu bawolethwa zimvula. Ngiyabacelela abantwana ukuthi bangaphumi kulesi sihlahla abakhosele kuso ngoba sinani. Ngiyahlonipha ukuthi ngithi sinani baba wami leyo nto ebaphansi kwesihlahla ngoba silapha ngisaba ukukusho manje ngokuhlonipha kuhlonishwa la esontweni. Amen. Ngiyabonga Manazaretha Masi, bonga kakhulu Manazaretha nonke. Lo mcimbi uzube khona ungani. Amen. Ngaba ukho kuba nina nivumanga. Into ayenzeki mani ngavumi. Kuyahlakalala nje ukuthi naleli sonto ngaphuma mani ngavumi ukwenza ukuphakathi. Amen. Kodwa mani ngenza ukuphakathi kule nkonzo athi ushuma umkhokheli lo khulumayo mase ngilibingelele libandla yayifike kubi inyanga yezulu entumbane ehalalisana ibonkosi. Ngizosheshe ngime ngoba le ndaba msibi ngiyakini ngabe utshela laba bantu ukuthi ubaba wakho ayinesilonda la engakwazi ukudla kodwa kwakungakabi bikho. Yathi mayifika inyanga yezulu ifika phakathi kwalo muzi wasehalalisani umfundisi umsibi oganwe nguye umama umkhokheli. Mama hayi umama nibangaki niba u4 tebeganile impela nje ayeceleni kokugana. Wafika seyakhile umfundisi umsibi indlu ethi uyabonga uNkulunkulu wasekuphakameni ngoba umsindisile ekutheni wayegula engakwazi ukudla wayekufaka emlonyeni uthi kwakuphuma ngapha. Ngcono ngoba abanikazi bale ndaba bakhona ngizosheshe nginqamule ngoba mase ngiyona bazothi uyayona indaba yakithi. Yathi mayifika inyanga yezulu sifika phakathi komzi wasehalalisani mase kufike endlini sekufanele ingene phakathi kwakusabhaceka kwangakenziwa kanje lokulive ukukhona kodwa kwakwakhiyo makusindiwe impela kwakuyikho impela. Yathi mayisikazi thatha amagxathi isikazi ungene isiyama yathi khimilili. Yathi izwe umhlaba wakulelizwe abantu abangasekho abaleleyo uthi into umhlaba bayakhala bathi shembe kulungiselela ukuthi uyezwa kodwa thina eyethi imndeni ephilayo ayikazi sifake isandla kulendlu manje uzongena kanjani kuyo shembe thina singanike. Yayisithi inkosi itshela umvangeli uShabango kusengumshumayeli yayisithi umshumayeli thatha ipiki wena uzoyibeka kahle ngoba wawukhona ngaleso sikhathi. Isiyakhiwe ungavuma nje wona madonsela kushaye kuthiwe shaya ekhoneni phezulu ngoba sidonsa kanzima kanjena. Yathi shaya phezulu ekhoneni mvangeli mshumayeli washaya umshumayeli wathi phinda yabhidlika indlu yaphela yathi nya wayesethi ke wonke umuntu lapha akakhe abambe ngoba senzela ini senzela abaleleyo uthula into omhlaba. Amen. Yilowo shembe sihlangene ngayo namhlanje owaziphendulela umama uMandla ngamandla. Yaye ngizwe lensizwa ithi kwagula yona ngalezo insuku ukuze umkhokhela alandele kulokhu kuhamba kodwa uyayikhuluma yena ngoba namhlanje isikhathi asisenaso imisebenzi Manazaretha mningi sibongaza noma semukela noma sisenkonzweni kamama umkhokheli wethu uMandla ngamandla obesiphethe kahle phakathi kwaleli thempeli. Ayibonge inkosi. Hayi sithi dukeni imhlophe. Amen. Ufakazi wakho zinyawo la uhamba khona.
ufakazi wakho zinyawo la uhamba kusho mama bagida bayayazi le ufakazi wakho zinyawo la uhamba khona zinyawo benhlangakazi zinyawo la uhamba khona zinyawo sibhekele Kenani zinyawo la uhamba khona zinyawo ufakazi wakho zinyawo la uhamba khona zinyawo ebuhleni zinyawo la uhamba khona zinyawo. Hayi bantwana benkosi, sizolunga manje, konke sizokwenza sesizolunga manje. Ngibuyisela kuba Mthabeda Vale bese siqhubekela ngale kwenkonzo. Khona inkonzo kufanele siyenze ngale kwenkonzo ezovala. Amen. Kunenkonzo kufanele yenze ngicabanga ufuna ivuleleke. Babuthabethe ngizobuyisela kuwe umsebenzi wasezulwini osiqhubekela. Amen. Ngiyakhetha inkosi enkulu yasebuhleni baMananzaletha unyazi lwezulu. Amen. Siyabonga komama bakhokheli abasinikeze inkonzo sizwile inkulu, noma engayibheka bona kungathi incane, thina besilalele esizwayo sizwile inkulu bangcwele. Amen. Inkosi ayibuse uguqa ukuhlabelela kwabangcwele. Sawucela bamadozela ngoba ayikho lenhlanhla hamba le uzoba nini. Sawucela hlabelelo 227. Amen. Oh si baba
asikhonze sonke. Vuka, amen. Kuyaba likhulu ngempela. Kuningi engingakhuluma ngoShembe, haleluya. Kuningi engingakhuluma ngaye njengoba kungumama engizala, amen. Ngicela ke Manazaretha kodwa ngiqale ngidlulise nje lokhu kubonga. Ngibonga kakhulu Manazaretha ngalomsebenzi ikakhulukazi ukuhleleka kwawo. Njengoba inhlalisuthi nje isho ithi uyafika umlenze uthi njalo lowo msebenzi loyo ungowenu, amen. Ngibonga nje ukuthi Manazaretha uShembe aniphe ubuhlakani bokuthi noma sekuqondene kodwa nithi nizothi nje phezu eceleni kuzokwazi ukuthi kuhambeke kahle umsebenzi, amen. Ngikhuluma ke ngodaba lukaMkhulu induna ubaba uXaba. Ngibonga lokho nje Manazaretha lobo ubuhlakani lobo uNkulunkulu aniphe lona, ngiyabonga kakhulu. uNkulunkulu aShembe akasize asiphe njalo ubuhlakani bokwenza umsebenzi wakhe, amen. Manazaretha mahle kuvuka ke uma besiyalo mama bekhuluma ngabo ubuNazaretha, amen. Ngiyalibala nje ungikhumbuza ubaba ukuthi uma ngingaphosisi kwakuyinkosi inkosi uShayinja, inkosi kwandla ngamandla ePhondwana. Ngoba lobo uNazaretha ngithi omama babuthatha ekhaya ubusabona izwe libuswa yibo uNazaretha, amen. Amen. Uyahamba nje bayagana benza konke bayasikhulisa. Angikusho Manazaretha ukuthi okukhulu ngibonga nje ufike ebusuku uyafika uthi hayi man uyazi ukuthi ngiyakhona isabathe namhlanje, amen. Ngiyafuna hayi mani ngeke ukho kongokhona ngiyakhona impela namhlanje, amen Manazaretha, amen. Ufika yona ke lento ethi mabesikhulisa umama bayebesho ukuthi nokukhona bethu ngabe kasikho yibo uNazaretha, amen. Bayebesho nje ukuthi kwangasatholakala ebantwana bayafika ke kodwa kumama mina omdala bathi hayi ikhona inkosi, angazi mangaphuzwa inkosi ilanga ikhona khona phezulu leliza kontombane hamba uyocela. Bayaphuma bayahamba, yingakho sikhona Manazaretha, amen. Ngikhuleka kakhulu kuNkulunkulu kaShembe ukuthi asisiza sembulele kunale nkonzo evuka ngaphakathi ukuthi uma engakwazi ukusembulela siyokwazi ukuthi sikwazi ukuhamba kahle, amen. Masikhula ikhona imkhuhlane, umkhuhlane ukuthathe uzukhipha athi sho umkhokheli ukukhiphe ngisho ekhaya. Ngingenalo elinye ikhaya engingaya kulo, kodwa uyafika mangisesikoleni kungiphathe ngibuyele ekhaya kube ngcono kungiphathe kusuke ngelinye ilanga uthi kubaba hayi musalo ngimedlulisi akekho mama usemsebenzini. Wathi efika nje umama ekhaya lapha awu nakho khona uba nje umkhuhlane kanje wahlambeleka nokuhlambeleka, amen. Saphila umsebenzi kaShembe, haleluya, amen. uNkulunkulu kaShembe bantwana benkosi niyazi hayi ukhona lapho kwafika khona ke sesibadala nje mhlawumbe eminyakeni emihlanu mayingafika nge10 kulezi insuku nje ubaba sithi masidibana athi hey ubaba uNkwanyana njalo lokho ememeze lokho, amen.
kwako kwafika umkhuhlane lapha ekhaya bahamba abanye abafowethu mhlawumbe kwakufanele sihambe sibe babili sibe bathathu kufika bona umama uthi hayi asimsuse manje ahamba ekumama omunye lapha emoyeni uma sekufika ngekha phezulu batana benkosi lapha kuthi ncathi bathi kwaphela izinsuku ezo7 kumnyama nje umuntu ethule nje amen kodwa ebusuku uyafika ushembe uthi uyabona ke manje sekuyisikhathi sokugcina nali demoni liza kodwa ukuze uzokwazi ukuphuma ke manje la amen wangihola ushembe wayongifaka ekhaya kubaba uNkwanyana kusekhona umkhokheli ngasinda lapho ngaphila lapho kuze ke manje amen imisebenzi kaShembe amen ilokho badala benkosi sibonga kakhulu siyamcela nje uNkulunkulu ukuthi asisize kuwona lo msebenzi asihole asiphathele wona asisize empilweni zethu asembulele okukhulu ukuhlakanipha lithizwe ke ukumesaba uNkulunkulu asambulele asihole sikwazi ukuphila ngendlela masibheka izinto esidibana nazo ngaba sikwazi ukudlula kuzona kodwa iloNkulunkulu kaShembe uhlala asihole njalo asivikele amen Nkosi kusisa ushayise bese bebuza ukuthi kwenzeke kanjani ethempelini uphatha umsebenzi kungeyena umshumayeli bese bekudonsela cha ngizocela insizwa yasemgazini ngelekelele ngokuhlabelela kumuhle kahle ezwini ngiphethe umkhuhlane izwi lami njalo emnandi akufanele ngikabalase ngipimbele amaNazaretha efuna ukujabula kangaka amen ungajabu awungajabu 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 idla wena Jehova hayi simfukuzela lo Jehova wethu amen lebe sithethisana nabizo lo simbanga ayayiphele simphi khona omunye uthe undaba ezitha ngimazi angifuna kumazi kodwa ngoba sidla wena ayiphele siyajabu inhloso thizonikela siyajabu amen awuhlabelele babuthabede ngicela ubuye ngapha Uthele sicela uthando kuwe baba uzoyihlabelela kodwa umgaze yakhe lengeyezalukazi amen silunge koThoko sondela baba uThabede sizokhongozela nga mgazi yenza umsebenzi wakho nizalela ukuthunywa kuleli bandla nanku umbhobho nanku omunye nguphethe amen bangcwele amen uthe usibiya Sibona nokubingelela emzini wasezakheleni. Sibonga ukuthandwa nje ukubizwa emsebenzini omkhulu kangaka. Ngoba ukubizwa ngosuku lweSabatha ukucelwa nje ukuthi uvele esontweni. Noma phela sikhambile masina. Kodwa kusekhaya. Amen. Nathemba wathi uShembe mina ngakwelinizwe. Nalanganile khona kwelinizwe. Kodwa ngokuthi sonke sikhonza unyazi. uShembe wahlanganisa izihlobo ezazingazakhe. Kukhona intombi yaseTranskei la. Yayingasiyo ukubona insizwa yasePhongolo. Ngani ngoShembe? Nami ngiyathemba namuhla ngiyajabula base sengibone nomzala kaGogo.
ngikhokhela eduze waza abantu abazala thina kukhona thina sizalwa amakhehla amadala mawazi omvangela umthetho lo mfundisi umthetho abawela abangokuwela kwezinto zesensonto wazibona ngibele ngithiwa ngathi hawu umuntu uthe ehamba mayiselandela ihistory yakho athi ngiyabazi labo bantu bazalwa amakhehla amadala sesicela ukuthi senze kahle phambi kwamehleni ngoba abantu abazila uzalwa khona kuyinkinga ngoba noma wona bede wayengenjeni ubani uwe into ayizalayo ukuthi yamhlambalaza khokheli ukuthi singoNdlunkulu nibasithinta nje nathi siyingane zethu zenu ungathathi ukuthi ubani igama lithi Ndlunkulu ongikhuza njengengane yakho kodwa mawusungikhuza ungabe usuthi Ndlunkulu kodwa ingane yami ngoba mawusuthi Ndlunkulu usuyangibopha kanti mawufuna ungikhuze khona uthi ingane yami akwenziwa ke lokho sakhula kushiwo njalo lokhu kukholwa bathiwa even noma umgcotsha umbona usephutheni wengane ungabusathi mkhokheli thani mama yaza ngibonanga kahle la ngoba mawusumbiza ngalesikhundla sakhe asiphiwayo ezulwini usuke usumbopha phambi kwesihlalo sokuthi uyammangalela wena besicela uNkulunkulu ashembe asembathe usuku namhlanje ahlenze nathi njalo ngiyathemba sithi sonke olwethunyasi thando lunye maNazaretha olonyazi usemthulu phakama ukunibingelela abantwana abancane basezulwini konyazi lwezulu. Ngiyabonga mhlawumbe ukuthola leli thuba. Bengasalindele ngoba lezi nsuku yikhathi la kungahambeki la emgwaqeni. Wabona nje ngabe siyificile inkonzo. I-traffic icala ungakafiki eBelgrade. Besiqala i-traffic. Ama-truck yiwa block kakhulu umgwaqo. Lokho ke ngoba ngifiqenise ngaphakathi ethempelini. Ngithi asale sesingena abantu ngoNkosi ngoba ngiyabona ukuthi kusashaywa laphayana obumnandi. Isivaliwe inkonzo kodwa manje isikhululekile lesekhona singene abantu abanye. Ngiyabonga ke ukuthi bese ngithola lithola ukuthi nginibingelele ngiyanibingelela egameni lonyazi lwezulu wakhokheli washumayela bakhona bonke nje abagcotshwa bakhona neParliament ke ingcwele kaNkuluNkulu ngiyabingelela. Amen. Ngiyanibingelela Ntaba Ipheza. Nani ngiyanibingelela. Bangcwele akukho engizokusho ngaphandle kokuthi ngiyayithanda lezi zokuthabethe ngimile egambemelana. uShembeke wakhanda into enkulu. Wasakhela abafowethu nodadewethu nabobhuti bethu nezingane zethu. Insizwa waThabede kahle kahle umkhaya. Kodwa ngoba ihlala ngale eMpumalanga, sitholakala ezweni laseMpumalanga. Amen. Sasezisasana. Uma isethu yangimema ngithi mina uNkulunkulu, ngoba manje ngilinde isimemo sangale ngase Maritzburg. Ngizakwenza njani? Ngathi uThabede wezwa. Ngathi ngithi cha.
ningabe ubeka umhla ka14 noma umhla ka13 angeke nisakwazi ukulunga mangabe ngize naqondana lezo nsuku zamani ukwenza iplan ukuthi nikhokhase nikhulume kabusha manifisa ukuthi ngibe khona ngoba ngeke ngisajika ukuyiphongola ayibonge inkosi ngisho ukuthi ke bangcwele ngila ngothando akekho ongiphoqile isimemo nje phela sothando ngase ngithi khandle kuno zimisela siyimisela ukuya lekuthabede ke ngalomhla ka13 sabe sawugeja amen ngembala ke sesifikile ke bothabede nebandla lase ithempeli igama ukuse ezakheleni amen sesingangayo mkhokheli amen sesingangayo ezakheleni amen Nkosi busisenize amen Dabezitha sibonga inkosi yasekuphakameni eyasipha undaba ezitho omnandi kanje kabazi labo ukuthi sike sime eduze kwakho yawuvithiza umgidi sisina nayo nje nina nazi senixoxela sina nayo nje thina emgidini sikline amen siphethwe amen umnandi ukuphathwa insizwa sezulu amen awudlovu ngiyabonga uphi yabonga ndlo
ukumqala bese ngimthethelela.
uzokwehlisa ngoba